Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membacakan surat Al-Infitor, yaitu sesudah surat An-Naziat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'un fatarat wa izal kawaqibun tasarat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqqabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sadaqallahul azim.